Selanjutnya Ananda Muhammad Faik Akil Irfan akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 34. Persiapan Aditya Rifki Hamizah. Sadaqallahu maulana al-azim. Selanjutnya Allah. Dan sampai dia tak mesti kape. Kayu kutil ya. Jadi selamat ya. Nak cuma. Nak pakai kayu kutil.
Kami lanjutkan nomor undi selanjutnya ada Aditya Rifki Hamizan akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 40. Persiapan Muhammad Rafaiqur Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil kuruni matiyallati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iya yaf'alun wa aminu bima anzalna diqan Sadaqallahu Maulana Al-Azim. Selanjutnya Ananda Muhammad Rafaiqur Rahman akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 8. Persiapan Abdul Wafur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sadaqallahu Maulana Al-Azim. Selanjutnya Ananda Abdul Wafur akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 47. Persiapan Hafizah Syauqiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil kuruni matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Sadaqallahu Maulana Al-Azim. Sadaqallahu Maulana Al-Azim. Selanjutnya Ananda Hafizah Syauqiyah akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 62.
Persiapan Mardiatul Lestiana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahu maulana al-azim. Selanjutnya Ananda Mardiatul Lestiana akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 35. Persiapan Zainul Mustaqim. Sadaqallahu maulana al-azim. Selanjutnya Ananda Zainul Mustaqim akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 14. Persiapan Mamla'atuz Zahra. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahu maulana al-azim. Selanjutnya Ananda Mamlu'atu Zahra akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 72 dan merupakan nomor undi terakhir di kelas 1. Sadaqallahu maulana al-azim. Demikianlah lomba tartilul Quran tingkat kelas 1. Kami sebagai koordinator lomba, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada koordinator lomba dan kepada semua murid kelas 1 yang telah tampil pada siang hari ini. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang solehin dan solehat, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah lomba tartilul Quran kelas 4 yang akan dipandu oleh Yang Mulia Al-Ustaz Selamat sebagai koordinator lomba tartilul Quran. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya panggil peserta musabaqah tilawatul Quran, saya akan membacakan dewan juri yang akan menilai. Untuk awal kami persilakan kepada Yang Mulia Al-Ustaz Rahimahullah. Kemudian ada kepada Ustaz Afif. Kemudian untuk berkenaan kepada beliau Ustaz Khalid. Kepada yang juri perkenalkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Iya, sama.
untuk tertib sama dengan kelas 1. Jadi peserta lomba memperhatikan lampu. Untuk kuning warna kuning persiapan, lampu hijau dimulai, kemudian nanti juga warna kuning lagi siap-siap untuk berhenti, kemudian lampu merah wajib berhenti. Perhatikan kepada semua peserta. Selanjutnya saya panggil nomor undi 1 atas nama Izza Afkarina. Persiapan Zahrana Putri Aulia. Izza Afkarina, bacakan surah Al-Baqarah ayat 91. Selanjutnya adalah Zahrana Putri Aulia. Persiapan Kurnia Alifia Az-Zahra. Zahrana Putri Aulia akan mendengarkan surah Al-Baqarah ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
وإذ فرضنا بكم مبصرا فأنجيناكم وأخرجنا على فرعون وأنتم تنظرون صدق الله مولانا العظيم. Selanjutnya Kurnia Alifia Az-Zahra, persiapan seniman Kurnia Alifia Az-Zahra akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 29. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Selanjutnya Sri Wahyuni, persiapan Afif Fariki. Sri Wahyuni akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما Selanjutnya Afif Fariki, persiapan Iqbal Maulana. Afif Fariki akan membacakan surah ayat 8.
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله مولانا العظيم. Sadaqallahu Maulana al-Azim. Selanjutnya Iqbal Maulana, persiapan Dimas Syakira wa Tulias. Iqbal Maulana akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sadaqallahu maulanal azim. Sadaqallahu Maulana al-Azim. Selanjutnya nomor undi 7 Dimas Syakira wa Tulias. Baca surah Al-Baqarah ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sadaqallahu maulana al-azim. Sadaqallahu al-Azim. Selanjutnya nomor undi 8 Aisyahul Maghfirah. Persiapan Fidatul Umamah. Baca surah Al-Baqarah ayat 40. A'udzu billahi minasy
musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Sadaqallahu maulana al-azim. Sadaqallahu maulana al-azim. Selanjutnya nomor 9 Lada Firdatul Umama. Persiapan Iqbal Fairuz Zaki. Ada surat Al-Baqarah ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Sadaqallahu maulana al-azim. Subhanallah maulana al-azim. Selanjutnya Iqbal Fairuz Zaki. Dewan Juri yang hormat, perlu diketahui bahwa Iqbal Fairuz Zaki merupakan nomor undi terakhir. Ada surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العظيم. Demikianlah pelaksanaan lomba tilawatul Quran untuk kelas 4, dan kepada dewan juri dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Selanjutnya ini kami persilakan kepada MC dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih itu tadi lomba Tartilul Quran kelas 4 telah kita ikuti bersama. Semoga ilmu yang didapat dan bacaan Al-Quran yang telah dibacakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan dalam bacaan mudah-mudahan diampuni karena mereka masih dalam tahap belajar. Hadirin yang berbahagia, acara yang terakhir doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muqaddar, kepada beliau kami aturkan. Le barokah tak? Jangan kala dari alam pakai. Dari potong potong apa ada bonsai? Dari اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنة الدنيا إنك لا كل شيء قدير اللهم إنا بيدك تكريم واجعلنا لنعم شاكرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Matur sekalian, semoga kalau pamosan rumah acara diamankan atau barokah, amin ya rabbal alamin. Dan kita istirahat sejenak, lomba akan dilanjutkan nanti malam. Dari kami apabila ada kesalahan, kekhilafan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nak subuh lagi.